ene police sanche me as say no bail condition na o police fo no enam machinations ya ekoso eninti no nti me bisa omo se court kora ma be no ma sen but police fo ma be omo say 1 million Ghana cedis bail nti yenya surety fo a wo ma yere asensa we will take it from there but ye man so wa na obi aso ntimi nyere enka obi anum tun wo kroma se mo obi anka na dwene ye be kan ya dwene ne ye kɔ da bi aso ye beba ho me mamwati ase se se mo de chie ene bedum ye mu binum ja ane amomom forget it eno nti na ne me duru police station no CID investigator ne ba be bisa me say unum dotwa na wo shiwi na me se me shi bonto na me shi emumu bia no ohwehwe me mogya mu a wonya bara sam ka chen se me shi bonto nti ono apa ne opa bia no ontwere nhye ho bara odi me gina na yehwehwe me mogya mu a sa nsam na no bisa bia ehu hia all because mo pe bibibi ade a stop program no se program ni kotia ban se ekotia encrophobia almost wo within the party almost president adi by force etino sa abronya ko shem na so ntimi ma mekan asem then they are grown amudi no kura pa ni se onu na on inspector general aye one with the support of Honorable Kennedy Japan any abandoned crofobia no I will make sure said the conduct of said sewonu otiemia momanenti wow hwem bia mon kan kire say acher kra no by Monday na sewonu ni petition aduru UN any all the appropriate quarters bia to say me de ne call as a police officer within Ghana and outside Ghana. But be Abusia information abeka yensa HSA Buno regional chairman Edema NPP amonyoko no Kwame Bafo ya na hotedi ede abronye a police for ensache no nyina ene ensem bia wo kaaye edigu honorable Ken akompreku Japan na sabre wahye se omonkonkofa abronye na ensem a wo kaaye no so wo ho adanse ampase ne wo kan de ne wonfa emra mamo akwaba ede abatu maji esu master so first time nia obemi subscribe to no so de na fe wode be on account say be na upload ni to bonus first person ya wonsa ebidika cafe makai was too much multimedia college ebe wo mu school no ato hwenti se wo pe ba bia kwa kusua de na wabene wo ho se central ni e wo central dwumanum de a na too much multimedia college na me kanfo ede ama wona busua se e bode ra yensem no mu de a ene on the 7th of October 2025 na se me no ekase Kwame Bafo abronye information about ka yensa se honorable Ken Akompreku Japan ya wo ye one of the aspirants Edema NPP womo a agina se enso mo so abane bi na ahye se a police for enkonkwoche abronye nyina ene ensem bi abronye ebekaaye edefa honorable Ken Akompreku Japan ewo ohia TV ya abronye de na wo kase honorable Ken Akompreku Japan ma ne bribe na se bribe na abronye ka ne sika no about 500 million Ghana cedis award trese honorable Ken Akompreku Japan de se sika ne man se ono abronye no ene radio station so no beko se TV so se even TikTok kra no betena won fangu on atifa honorable atifa ehofi na won keka ensem emfa no se ne ebeye na ebe pave way ama ono honorable Ken Akompreku Japan no waba abenya contract ewo abanim na empenifo se din se we yenti we ena nam so ma honorable Ken Akompreku Japan information e kyerese sa nsem ya abronye kaaye no ensem a waka edegu ne hofi nse ne womre na womra meyi ne ho na busua ma yenkoni nkuti se ne ensem no esitie asa video no yedai ewo ho 2025 wasana adopt message fofora onimsa aba no onwini na mom o ka sama yeto aba no wi a andisi benya another message ene ne say enya nokora so asema o ka nokora ba akokora nim na sama ode nam se 2025 no say
constituency executives, any polling, any government appointees, no moton, slot or bar, government ye recruitment, ye funny power, Jumama, constituency executives, enya slot or moton 20,000, 30,000, government appointees nya slot or moton 30,000, 50 or moton my wine, no more nya slot no way. Obisa Canada Japan or Trofo Antichrist Canada Japan say, Omo nipa baako constituency executive ananse government appointee baako a ono Canada Japan who say waton slot wa ma obi a ontimi mo government appointee hwan na 8 years who say wakoton slot wa ma obi 20,000 30,000 ontimi nka constituency officer ben na wo Canada Japan wo say constituency officer no akoton slot ama obi ontimi nka. Now, me an original chairman for I recommend this say me call Ghana Gas as a board chairman because me feed a petroleum and gas. Minimum sempa. Ye do ya na woni os ayi honorable Eslausu ekwakunwo babi ana wo committee ho communication committee on tinesi do ba board chairman because na ntokwasi na me twe me ho time na ye do ba no ene so so bempa e president Akufo-Addo okoka so Canada Japan de man mfa ne ma ho no ba emwa oba wie ye no ene so so bempa fa na chi nwa esane koye ene Kennedy koye one bisa president Akufo-Addo say ye do ko Ghana Gas as a board time assemble and so usu bempakai. Me can you say be lose we are losing. And you are losing because minim say the life of Asomatre man no matter padia or my yeno and microphone twaba ma MPP. Because your opposition no saja padia na Asomatre manibio. Obey lands minister. Obey ambassador no so wa party for the best see adan nti kwasunya na World Trade Center bia aya Asomatre media and no di Canada Japan achi me catch ro mo say enya de se nipa so far as African politics here concerned now wo opposition wuni bi na ye baba wo ye be lusu ye to ye so ye lusu ehwana Dr. Mahmoud Bawumia sa bronya de or the accurate report no bere ebe bro enti doctor me catch on na nwumre say won krofo no bi ebe di konkonsa kire no omo bo double game omo kwadiska na omo catch Kennedy say omo no be kasa because program no we Kennedy nam this time no odi tro bia meba be yia no and Stacy no nya Dr. Mahmoud Bawumia dia na wo Kennedy wo ma me bribe 50,000 say me nko say obi no a different I made it 2 meetings Canada Japan yen papa. Yes. Until yen papa. Until kwatna baby and issue sa releases na mo sara mo issue no mo campo I say bibi hamo adwene te say mo master na bibi hamo mo pese media be sorry fa obi amfa tema mo obi amfa tema na doctor ntimi nkolo obi to order obi a on right. Omo ya mature people said they won't even call station to order. Now you starting campaign one issue statement to be an country Ken studio now one now koto near Mabegumuno. Paula lete. Canada Japan crafona mono and na ya Kennedy asema ne mumu di America babe issue statement. Mu di agro wo munya wonhwe e free show. 2023 no mo fa na tufuo bo because Dr. Mahmoud Bawumia so one de on pesa anti Kennedy di atema me a memete yi Dr. Mahmoud Bawumia on timi control me time obe control abronye time wa be di president no di president no ma me post wa and no betima control me because agency or the mama no ne dia o control and no cry me hwe se control no abroso am so wura foul post na se studio me meti yi me Bawumia campaign me nka ho na mo minim sa o mo gina no ne ebetimi aye adi president aye Ghana yi Dr. Mahmoud Bawumia
ne national campaign menka ho region menkodi campaign manager nye na mom omo ba no nyina no enipa obetima di president mana ya akono ama Ghana fa ne ntoma pa afira ti se ne NGC ka se digitalization dokono ye attend digitalization anei wo matwa omo ho ba omi abaso no minim sa obeye president a obeye Ghana yi na mom me betna ha said ye Kennedy 2023 onyana di 4 day eke kansam go party na nim ase no afiwe yakura last stop ono na bie studio edema Razak a wo mo sore asamera eni Dr. Laji Mahmoud Bawumia ena odu omatem wo Kennedy Japan otimi issue statement because mahwe amoma hu se Bawumia no ejani nanum na Bawumia na emma no ho kwan kama kire no kwana ye tukuwa ko gina platform so a na me ben na kama kire ne nsema odi betu kuwa ansa na message na ya den atato on emma no ho kwan wo na no asoma kire me ekoka se Samira ye hoho o Kennedy Japan letter odi be condemn sa asem no e wo fine hypocrite Kennedy Japan wona wo camp no na no kwaku asoma kire me koka ekodidi Samira Bawumia atem no letter odi be condemn ye wo fine wo station edi Bawumia atem 24/7 no da ben na wo Kennedy wa issue official statement enkwase meeting amokoye ye ne say ne mo pe sympathy o media nanim because Bawumia campaign team no they don't check those things and found mo and one so mo di Bawumia chichi sa na o mo take pictures but mo de Bawumia ni pa bia ba be ka asema mo di release baba na manfo akasa mo de mo ntesa me ba be kirekire mu wa ha adi videos aba producer fa Kennedy ire no second video no samfa to so na yentie nsema o ka kire Bawumia ni yemisa Kennedy Japan say letter odi awon ne ire no e wa fan bo video no ma yentie say ni otumi ye odi onua ni potom sika ah god odi ayama na ebusuma na otumi afa ni mpa no yefa omunsi nchene fa kwasia no osi se yesan ye nwa na yesan koto abama odwansa ne ne yire hoho na Ghana ye yankwasiafo oh ye yankwasiafo so we or time any uchiwe uni we aye ntokwa na wo hwe no kre ne pa MPP for mo yankwasiafo to even entertain this stupidity going on. Ma bodamu ahu. You have a whole fucking establishment. Mo sorry na mo de ade na mo de abansi kaye ye no. Ena se mo sai ba be mu a too busy me that say ni amodi abansi ka be no. You are comparing it to one fucking individual and you are not ashamed. Mo ye kwasiafo. Ima me that say one man ordine ho onye minister nye koshi ni oyani se oye MP nupo ono no ma munyaye na munni bida baby okodi ni 24 years no na munni seat no kwasia we tumi ebie na no se Ken Olanche operation 15,000 na me pacho who pay 15,000 ingege thank you so much for liking so who ye 15,000 extra me pacho yankramai ndoku na wo so obi atibi atema odiama MPP for any Dr. Mahmoud Bawumia timika say a former vice president where Kennedy Japan wife timika say former vice president yo dwan eno MPP dinati mumisa Kennedy Japan say release ya odia ba oba onene woba etimika say a former vice president
eyo odwan ono ne yire wo ho no Kennedy statement a wodi aba be condemn no e wo fahe hey ensam no na yakwa koti aba na se ne enim abronye se yedi kan che ne pen nti okoba na ka enim se wakwa aba yedi nkebe ya nano ebeba fom na se ne nsam wo keka no ka wetiti break wo ho na se busie ka me se wokoba na fe kra na wati fria ensam no woka na kase be bi na okaka ya sa bredi ka me se nano akwakoyi ni ka a police for atonsa e de afri ni di nsam na chi ni bi pe fima babia no ye mama so emu wo ho e be sa ba na ye de aba be so message so be ja comment e wo comment section ho e de ama me na for me subscribe to me so too much gh e ya kai sa wo de be on be ka ho se ne be na upload no tumpe for the first person ya unsa e bi de ka aka all the social media platforms so ko wa too much gh wo subscribe no like no wa share na afoforo so enyi bi ahwe me din e de dark code macra